thon riwe me wena ta khani zel Rongmei rian kwai ta asa ni cha sol da kho compound interest right me question ko 9 bam the principal is 19200 rate is 12.5% per annum time is 2 years 5 compound interest question written no bam principal है 19200 ना और नो थाए compound interest को है formula ना है amount equal to principal 1 plus rate by 100 whole time misalnya tu compound interest tu kita pada kan था सर तो amount minus principal is amount when the principal 1 plus r by 100 whole time minus principal mai compound interest tong formula the tiki asai tong video ko hai ame tong formula kanai ha sin su la ke ratio tong method ai sin su ni ho he tir no ba me question ko rate equal to 12.5% na tir no ba me to 1 by 8 kho ren na khanu ai ta lo ko me video te ni ko loi lo da ko simple interest tong video ko te ekom na khoi kane rate है 12.5 सुमेगन को है 1 by 8 में 1 है इंटरेस्ट है तो ना ऐसा करने खने 8 है प्रिंसिपल है तो ना ऐसा करने दिके असाइड तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैलकुलेशन को तो मैं ते बाय द पनी तो मैं तो रेट है 12.5% खने 12.5% है 1 by 8 है को है अन्य थाए सिंपल इंटरेस्ट को तो interest को खोज करने simple interest equal to principal r by t divided by 100 को simple interest तो calculation को है simple interest तो calculation को interest को calculate हुए दिखे न्यू compound interest तो calculation तो को amount है amount को calculate हुए को मिसेरा न्यू न्यू तो simple interest को interest को खोज में तो कुमना compound interest को खोज ऐसे लाइन पनी को में तो वे क्या खोज करता तो amount है खोज करते 9 by 8 9 है amount थे खने 8 है principal थे और ना ने खनों तो question को ते 1 by 8 ते तिंकुम कनाई तो अजू so तिंकुम कनाई खांग थे तो simple interest अजू बने था तो खोज में काम करते 2 by 8 मैं 2 है तिंकुम कनाई तो interest है तो साकने खने मैं 8 है principal है तो साकने तिके असाई तो compound interest को तो विस्तार पनी था तिंकुम कनाई तो compound interest को खो सकते तो 9 by 8 whole square लापनी होते 9 9 is 81 खनी 8 is 64 है ना तिंकुम कनाई तो amount है ना principal थे ओए कनाई amount कनाई principal कनाई तो कहना में थे compound interest तापनी थे को simple interest को principal 64 unit है rupees 19200 तो क्वेश्चन को तीन लोग में हम देते 64 3 जा 300 times multiply हुए मैं सारे तो compound interest तो नहीं था compound interest है 81 minus 64 है 17 unit से 17 units तो नहीं था into 300 is 17 3 जा 5100 में ऑप्शन B है सो में ऑप्शन थे current is all of the call principal is rupees 8000 rate is 5% per annum time is 1 year 5 months find compound interest को में तो क्वेश्चन को है आई अखात कथिया कथन अखात आई दिलो में 3 मेथड तो कौना आई में तो तुई सुबो समगन को मैं प्रिंसिपल है कोई प्रिंसिपल को ही तो कौरना इंटरेस्ट को कहतो को इंटरेस्ट कहतो को इंटरेस्ट कहते तो मैं इंटरेस्ट को में तिंकुम रहे में फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट एसआई थे तो ना लालो को अने मैं तिंकुम कनाई तो सेकेंड ईयर तो एसआई तो ना लालो को मिसाल तो है कनाई है वो एसआई सिंपल इंटरेस्ट 2 years तो काई पनी थे तिके कंपाउंड इंटरेस्ट को तो तू सीधा पनी वो शायद तो कंपाउंड इंटरेस्ट को है मैं है कथो में है ना रे है कथो में पुल अप है एक थोप पुलअप है compound interest for 2 years तिंगु कने तो compound interest ने तो वे जेंग रोय सम का ने थाए खौ जालो खो मैं है principal है x unit x थे तो ना लालो खो को में गा को मैं interest है
ku pani compound interest ku pani compound interest to interest ku da pani kanai kon tha me tingkum second year ko to mai interest principal ku da pani kor interest ko ku da bi tonge ku me jer a ko compound interest kha ko interest kha lo bi tonge kho zao ko question ha ko ne ko principal lo ko 8,000 ko rina rate ko rate है 5% है 5% है सारे तो 1/20 है को जगह है थियामा थे को 1/20 ही को 1/20 ही को है interest को kai pani the 8 my principal 8,000 megan ko interest to azu pani ta 20 divided by 80,000 8,000 divided by 20 है 400 my 400 principal pani the kha khone my divide so megan ko 400 kai pani the khorina 1/20 sudah ko interest to interest ko da pani compound interest ko to jena 1/20 sai to my 20 kai pani khorina câu giáo khó question rồi là sai compound interest to tính cùng khát này bù số cái này to compound interest bù pro to là sai compound interest है तो first year compound interest है rupees câu tiền nó bằng thế câu hả câu rupees 400 to tiền nó bằng thế cũng sai to câu 400 tiền lo khó rồi nè second year to interest है खो ज़्यादा second year to interest तो अजूब नहीं था second year to interest तो को 400 कने 20 है कनाई में ना 9 बम थे कनाई तो plus वे सादे तो 420 का भी नहीं थे 420 मैं है तिंकुम कनाई तो compound interest है कि question जो साइड तिंकुम कनाई तो compound interest तरह मगे question जो नहीं में question जो नहीं तिंकुम खत कने 6 months मैं तिंकुम अखात तो ना थे और ना tingkum khat tong khau nai the khau second kho tingkum bu stroke tong tho akop ni tha mai he bu stroke khang tingkum khat khang hasam tho bu root na kanai khang ti bhak kho khau na bu stroke ka ge na pe jeng rina khau he bu stroke multiply lo kho me sa to 6 2 za 2 2 za 2 1 za 2 za to tel tho zup ni ta compound interest my gum te to 400 plus 210 go to 610 my compound interest ka 1 year khani 6 months ka interest है दे तो option D है सो में option थे ज़्यादा तो खो क्वेश्चन खा खो the difference between compound interest and simple interest for 2 years is rupees 50 rate 12.5%. Then find the principal. Tao mấy tri mấy thao thì xin số lo đó khó. Khâu principal không này thế khâu rồi nè. Rate thì 12.5% này cũng mới sẽ to 12.5% the 1/8 bên thế khâu rồi 1/8 thì là khó. 1/8 thì là khó. Khâu này 1/8 thì là khó. 1/8 हैไม่1हैไม่1है interest है तो ना आला थे है 8 रे ना principal थे तो ना आला थे कुछ ऐसा तो क्लास सालों को थे मैं है interest है मैं interest है सारे तो मैं principal तापनी कजें तो मैं principal तो interest है कू तुंगे interest कू भी थे ला मैं कून है मैं principal को अपने में interest है principal को अपने को मैं interest को कभी कुछ देखेंगे कभी जाए ना मैं को interest है 1 है consider सुकने से तो मैं principal है 8 ताबम पुनी है 8 है खोगंग तुंगे कभी तो खो खंग जाओ को मैं तो केस को नहीं सदाम को मैं कभी रो को 1 है बम है interest सा तुंग थे है रिना principal सा तुंग थे अनु था थे मैं तो कभी तो मैं interest है मैं 1 है 8 corresponds में तो भी जैसे multiply by 8 8 and multiply so na kang tong the kumi sa to my interest
mai principal hi ni azuk ni ta hi principal ni na si cũng vậy là mai 8 để tôi dụng nên ta sẽ tôi khâu 8 để multiply số bài thải là còn 8 để multiply số 8 is a 64 cái bên thế 8 is 64 con này con giáo lo tôi có con này này nếu thải mai 1 này interest mai 8 là principal vậy tôi sa thêm tôi mai 8 principal है mai 64 không miले na correspond số bài thải giáo ko ako mai theo correspond số mai 8 into 8 is a 64 gange kuma sa to ma interest ni ko interest ganda tu bithya ganda ni bo 1 into 8 ganda ni kuma sa to ma 8 korina ai sa lo gande tak mai to question number 3 question number 2 question number 2 ta ai sa lo gande mai he tiếng cùng cái này to simple interest है तो ना खो साथे खो जाओ लोगों में कोई ना खो interest tiếng cùng simple interest तो tiếng cùng cái này tổng thế compound interest तो đến hai cái thủ में ना thế cũng sẽ तो simple interest compound interest tiếng cùng cái này to compound interest tiếng cùng cái này 2 years compound interest minus simple interest sai sai to tuổi ta mai ta bằng puni dạng thôi mai ta cái này thế minus sum ga minus liam ở puni cũng dạng là khâu ta mình question hồ gan đó khô mai 2 years to compound interest minus simple interest है mai 1 है ta bằng puni cái dạng thôi mai ha simple interest 2 years tổng thế khởi mai pull up về na compound interest on 2 years thế cũng cái này minus với sai to mai tập như thế mai 1 là liệm mà như thế cũng sẽ là sa tổng nghe compound interest 2 years minus simple interest 2 years sai to mai 1 unit gam thế mai 1 unit है dụng như ta question rin sai rupees 58 là sai into 50 cũng sai to principal to dụng như ta principal mai 64 là mấy 64 principal dụng nên thả sai to mấy into 50 sai to 5 4 20 5 5 6 30 32 0 mình to option C so option T khâu đến giao lo đó. Question number 4. If the amount of 2 scan-year compound interest is 3630 at the rate of 16 2 by 3% per annum for 2 years, find the principal. Current size 16 2 by 3% same 16.67% satunge 16.67 same 1 by 6 satunge ko interest principal tong nam khai salom ke 3 method te suda ko 1 by 6 ko 1 by 6 ko 1 by 6 मैं interest है interest है मैं साथ तो मैं interest है मैं साथ तो मैं 1 slot को मैं साथ तो मैं principal थे है ने principal थे मैं साथ तो कोई 6 slot को मैं 1 है interest है 6 है ने interest है तो वो तो interest मैं पूरा मैं पूरा interest starting थे मैं 6 को मैं जाना मैं 1 है 6 अजू तो मैं ना into 6 होते हैं 6 काउंट होते हैं मुझे तो मैं 6 है ने अकुम अपनी था सा तो into 6 so सा तो 6 6 36 काउंट ने थे और ना न्यू था मैं 6 है ने principal दे है 36 है ने principal दे कने तो वे थे relation ना वो है into 6 so सा तो 36 काउंट थे और ना है 1 interest है ने interest है ने interest कम जन into 6 so there is the 6 contain current second year question in the side amount of second year compound interest is 630 so the second year compound interest है second year compound interest है ताप नहीं थे मिसाल तो 6 plus 1 equal to 6 plus 1 equal to 7 थे मैं 7 unit है question in the side 6308 ना साल हुए को मिसाल तो find the principal size है तो मैं 36 unit तो जुटा अपने था 36 है साल तो 36 unit है साल तो
into 7, 9 is 63, 0 is 90, 9 6 is 54, 4 and 9 3 is 36, 9 3 27, 32 0, 3240 है. Option number A है, so option A correct. Next question talo देखो, a sum of money rupees 10,000 is lent out for the first year at 4% and for the second year at 5%. मेरे को मितों question को तो first year है 4% है, second year है 5% है, मिसाल तो नु थाए 4% साइड तो 1/25 है, तो compound interest को तो amount को calculate हुए को मिथला ना 26/25 कंपनी थे, तो 26/25 मिसाल तो 5% है ने 26 1/20 है, मिसाल तो amount को compound interest amount को करे, मिसाल तो 21/20, मिसाल तो 21/20. 26 into 21 है 26 into 21, 26 to 6, 12 to the 4, 5, 5, 46, 5, 4, 6, 25 into 2, 50. Satu question dengan salah we. Principal है rupees 10,000 है itu nak saya. Kemudian satu 500 into 2 is 1,020. Satu compound interest itu zoom ni tapi compound interest है kena itu kena macam tu 46 unit है 46 unit है का zoom ni tu into 20 saya tu 269,920 में है. So my answer the compound interest for 2 years is rupees 920. Misalnya option number A. Correct na. Kami question jalo ko. If the rate of compound interest for first year is 11.11% and for the second year the rate of interest is 14.28%, find the difference between the compound interest and simple interest for 2 years. The difference between the compound interest and simple interest for 2 years is rupees 60. Atau may tili sa may bunda. Okay. 11 first year to rate hai R1 and sa kom to 11.11%. Misal to 1/9. Second year to na R2 may to 14.28%. 14.28% sa to 1/7 sa to nge. May ko to question ko formula akat. Kala may to kum na sudah ko. May principal so may kan ko hai R1 ko company kani R2 R1 may to formula sin su ko. Principal hai time ke rate hai R1 te 1/9 है 1 R2 te 1/7 है R2 te 1/7 और नकला सो में तो कुम ना को interest है 1 है हम तो है ने interest तो अंते कुछ तो है 1 लौर को मिसाल तो है principal दे है principal 7 ना है कुछ मिसाल तो है 7 लौर को ना मैं खां मैं पुआं सादा थ्री ना मैं principal ता थे तो ना है ना interest ता थे तो मैं 1 है 7 गांग में into 7 so tinagang te kum sa to hey 9 ko principal kan ta me to into 7 9 7 the 63 gang ne te to hey 7 hine principal de hey 63 hine principal de to mai to thya gang to sang ko into 9 gang don the kum sa to 1 into 9 so dai sa to hey 9 gang da pin the question is the difference between compound interest simple interest for 2 years sa to mai 1 unit है ताप नहीं थे simple interest खनी 2 years CI minus SI है 1 unit है तो 1 है 1 unit है question जो है तेल में rupees 68 तो तेल में कमी सारे तो find the sum सारे 63 तो उसने था 60 सारे तो 6 3 is 18 6 6 is 36 37 370 में option number C को 9 बम थे साइंग तो खरन लोय मिसु कने थे video है गाइड तो ना थे like slow subscribe slow कने share slow तो को थे